żball ta' persuna waħda jaffettwa lil pajjiżna. Dan stqarru l-Viċi President taċ-Chamber tal-SMEs Fenech meta f'kummenti ma' Net News kienet jitkellem fuq in-numri ta' COVID u kif dawn qed jaffettwaw lill-industrija. Jekk xi ħadd ikun complacent jew ma jżommx ma' daw il-protocolls, il-ħsara ma jkunx qed jagħmilha lilu nnifsu biss, ma jkun qed jagħmilha wkoll lil ħadd ieħor mhux inqas lin-negozji. Fenech tkellem dwar kif għan-negozji żgħar kienet diġà diffiċli s-sitwazzjoni minħabba li hawn anqas nies li qed jivvjaġġaw u anqas konsum. Tkellem magħna wkoll dwar dak li sejjaħ l-iżball prinċipali li sar meta konna qed naraw numri żgħar u ħsibna li l-virus kien sparixxa, iżda fil-verità il-virus dejjem baqa' magħna. Il-fatt li fetħu n-negozji is-sinjal ħaduh ħażin illi ħasbu illi l-virus ma kienx hemm, mentri l-ekonomija infetaħ biex l-ekonomija tibda tiċċaqlaq. Fenech insista li din il-kwistjoni ma tieħdiġ bis-serjetà. U jekk naraw it-total kif beda jibbildiha tidher illi li ġara li ma konniex bejnietna il-koll ma ħadniex daqstant bis-serjetà u sfortunatament flok tallimna by design issa tallimna by default. Xerona De Bono, Net News.